Hello friends, hain hai lamso konor joto nai tongna rungna friends sung tini ni notification na lenai mongkang ke MCL ni hoite o notification release khlaijaka MCL ni full form ka jaga seireka Mahanadi Coalfields Limited ke notification release khlaijak date ngangke 15 tarik December 2022 tarik o notification release khlaijaka ke sangoro na lenai mongko purapuri online ni bisingte o jaga apply ma khlainai koro sang joto jetongnai Bharat Hakotor ni joto hastin lukorong no jaga apply khaimannai apply khainyan bagi matra education qualification ka 12 pass ke jaranaro 12 pass ng tongna oro o jaga o অবশ্যই apply khlaiji ke sangtabna likana o jaga o bini post tai vacancy tai salary details nalai sinai koro pujan nugui tong sangoro name and post awon pore basic pay awon pore oro category wise vacancy bagare kangka sangoro pujan nugui tong tabo junior overman ni bagane awon pore oro salary seke 31852 teka khlaimannai koro UR ni bagane seke EWS ni bagi seke sin bagi seke awon noro kaisa kaisa naithang sini ke sang ST ba sin ST bagi sim nalai sinai koro ST bagi tongoro 7ta vacancy aba ke yang last year total joto category wise milogane total vacancy ka 82 ta aba ke jaga mining sirdar ni bagai tongo sin ST bagai o jaga vacancy paika 35 ta aba ke o jaga tongpiro surveyor ni bagane o jaga sin ST bagane vacancy paika 14 ta ga sangtabung nalini o jaga apply khanjan bagane age rok bosan nai abon pore sang naithalani oste education qualification rok jotono sang oro oste detail naithalai sinai ke sangta pujan nalikane age singke o jaga saikya o jaga onrong ni age na nai 23 January 2023 tarik ni bisingo jorindorong ni 18 bosor ngi tongkanoro oro apply khlaimannai o jaga total nango 18 থেকে 30 bosor ni bisingo jorindorong ni keboni boyos ngi tongkanoro oro apply khlaimannai aba hikano jaga serifika ST AC rogno AC legislation nai aba hike serika hingka jaga sangnali category wise oro sabsabno AC legislation yirika oro UR EWS ni bagai krai hingka ba ke o jaga OBC ni bagani 3 bosor ka ST AC ni bagani 5 bosor AC legislation ri kang tai onyan bagai patongo jaga soijak ke sung abo nalelia ke friend o jaga bosor tari thesina apply khlaimannai abo sung nalesinai o jaga date serika 3 tarik January 2023 ni o jaga apply khlaimannai 10 am thesini sangjak sinai hingka o jaga last date ke serika o jaga 23 tarik January 2023 11 ta 50 jora o jaga time rika obon bisingo noro apply khlaimannai hingka o jaga tebo serikoro tentative date o jaga admit card dong bagani abo olondor notification ni bisingte website ni bisingte saklai rwnai gaba hingka o jaga base computer based test ni bagi borok olo website saklai rwnai update khlai rwnai oro obossoi thangni check out khainai di hingke sangtabok nalisini o jaga education qualification bwsuk san o jaga hingka friend sangtam nalisini o jaga essential qualification bwsuk sikya o jaga nugui tongo essential qualification tei eligibility ni bagi sirika oro ke name of the post sirika junior overman ni bagi o jaga education qualification nangnai jodi o jaga kebo mining engineer ro 3 bosor ni diploma khlaijak tongo noro apply khaimannai aba ke yang number 2 sirika noro osasa foreign singchidi hingke yang number 3 hingke valid first aid certificate tong nangnai abon logio tekaisa tongo among hingke valid gas testing certificate bo norongni tong nangnai hingka aba ke yang tekaisa nugui tongo sangtabo moke mining ni bagani hingke borok sirika mining sirdar ni bagi sirika oro norongni education qualification ngane matra 12 pass hingke noro apply khaimannai kejori kebo 12 khlaijak tongkha mining engineer 3 bosor ni diploma kebo khlaijak tongkha borok apply khaimannai tei o jaga degree mining engineer rogo bo khlaijak tongkha noro oro apply khaimannai hingka abo ke jotono sirika detail hingka abon logi oro tongno nangnai nongni yago valid first aid certificate abon logi tongna nangphinai valid gas testing certificate hingke jori noro omo hai kebo tongkhang noro apply obossoi khaidi o jaga o gaba hingke yang number 3 bo tongo noro gosto naithang sinangani o description box ang notification link no ri ribone ko jaga sung age rok tona likya hingka abon pore sung yang hingka sangtabi selection process nainai oro selection process sirika abo hingke nongni exam nai computer based test nai nongni exam o jaga o borok sirika clear bai noro kaisa kaisa porinai singchidi ke friend norok oro nugui tongo tebo o jaga 100 ni nongni exam nai abon bising borok sirika o jaga subject bo general awareness abo haike kwbangma subject swijak abon noro osta porinai singchidi hingke 100 ni nongni exam o phainai hingke o jaga CBT ni bisingtwi nongni exam nai computer based test
aboni pore norok o jaga o pass wngna nangnai jara o jaga o general rok tei EWS candidate rok hingke borok o jaga o 100 ni bisingo 45 mark man nangnai hingke borok pass wngnai abo hai sini ST tei SC ni bagui swikia borok 100 ni porikha ni bisingo 35 mark manka norok pass wngnai o jaga o. Hingke friends wng taboro test series nalinai o jaga o norok online apply khlaifuru norok janjan city no norok choice khainai mannai hingke borok abo hai sirka hingke norok janjan city no choice khainai di norok bo jaga exam rwnai gaboni pore online application registration ni bagui bo sirka o jaga o norok kaisa kaisa naithoknai oro website rika o website ni bisingye norok thangani apply ma khlainai hingke aboni pore chwng tabuk yang nalinai apply khlainani swkang norok ni yago tongnai email tei phone number abo hai tei nangkukmani tab o jaga education qualification details abo hai joto norok copy matriculation ni joto no sirka detail bai tei photo rok bagui bo joto no sirbai khe norok abo logi tlangai norok apply khlainai furu logi ma tlangnai. Gora application fee ni bagui sirka o jaga o 1000 tei o jaga GST soho 1180 taka rang nangnai hingke abo hai oro jara general UR OBC tongnai rok sim nangnai abo jara ST SC abo hai tongnai rok borok hingke o jaga o 1 taka phano rang nangi application fee hingke chwng abo saimankha. Hingke friends chwng o bini bisino joto no saimankha asa khlaio norok joto no kaham khe busikana hinui jori busiya kebo wngoi tongkha norok ano comment kai bo swngui mano ang norok no reply khainani bagui chesta khainai. Abo hai norok tep tipra haste tei all India ni government job notification mano bosongkha no channel bekwrungoi tongdi ang norok ni bagui amo hai tep nangkukmani government job notification rok tui painai hingke tini video asung sinai norok joto naitok belai kheno hambai.